lal isua kan mamo ber ziak tu sang te Ronald Johanna bung som pakhat chang som ni panga tanga ni sari tin isuan anena kehi tho le na le nun na chukani tu po miring chu thima sela anung rengang nung apiangin miring chu kum khwa in an thilovang chu thu chu iringem atia ani chuan anena ringe lalpa Krista pathian fapa khovela local tur chu initi karinge atia mi hring hian sualaka min tlan chuaka pa nen min thlen theitu omchun kan lalpa isu Krista hi kan mamo ber ani ama a chau kan sualte ngai dam na chu omin he lei sual la in lulin viau na a hi po thamuanga min omtir theitu ani in kan mamo zong zong min pe theitu ani ama a omte chu he lei tak saboral nu po a chatuan nun na kan thlen theina omchun alani zel hi ama aya hlule thil ti thei hi an omlo lali suwa nei lo tu chu suala lo omin alei tak saboral nuwa po thi ni na a chuan akal mai don ani pathian mangai na chuan kan boral len lova helei kan om chung po a kan thlamuan na ni turin le chatuana akianga kan chen ve theinan kan sual man bat thi na ata min kan chuak turin afapamal nei chun chu khovela ron tirin kan thi ai alo thi tir to ani kha ama aringa piang te chuan chatuana nunna kan lo nei reng to ani khovel hian lom na lim na tluan tling min pe thei mi lo Krista tel lo chuan kan hrisel lo te buaina le mang an na tak alo thlen hian kan du thu sam mamo min pe thei pan tur tha hi kan nei ngai tak tak lo ma se lal isu Krista nei tu chuan chol na tak tak kan lo chang thei thin ani hi buaina le mang an na kara po lom na thuruk chu kan chang tlat thin si a na reng chung po a dam na thuruk chang tu kan ni te hi lalpa hi aluani kan ma a hian ton ngei ngei tur kan nei veka chu chu nun na emo thi na mal som na emo an chia ani ama khachuan thi na le an chia hi kan chan alo ni vek to ma se Krista a chuan nun na kan lo nei to in mal som na hi kan chan vek alo ni ta thil tha le hlutak tak pi hring ngai tu alo lam dai hi lalpa chuan min lo ko mu si a hemi chang tur hian Krista a kan om angai khovel hian kum hlun tur thil ro pui le hlu min pe theilo Krista a chuan thi nupi ram nuam thlengin kan chan alo ni to ani Jeremia bung somthum pathum chang thuma chuan ti hian kan mu a mi awla ka chang che thil ro pui le in thup i riat ngai lo chu ki en ti rang che min ti ani hi kan nom na tur le hlim na tur nia kan riat te hi khovel lama kan zon chung hi chuan mu tik ni kan nei lawang reilo tenom na te chu han nei ve thin maila adai rei ngai mi lo ani thin hi Krista nei lo hi thi na ani hrim hrim thi ni to maila pathian chuan Krista chuan mi zong zong nunga min ron ruat to ani si a kan nun na Krista rin lo na awang hian chatuan nun na chu kan chan jok don ani tun dam chung rei lo te ngot hi thlir lowang u lal isu Krista a omin mathlir po eng tak nei chunga nun man hi alo nuam ber si a
sual bum hian iom to lovang u kan chak le nom ti zong rei dai lo te hian min thlema chatuan thi na a min ruai atum ran ani hi Krista Isua a hian kan mamo engkim pek vek kan ni to he lei hre oma po thamuan na tak changin hun lo lo om tura po nun na nei ti in resa a lo om tluka thamuan thak hi om theilo hei hi kan lalpa Isua Krista a hian kan lo chang vek thei to ani si a Krista a omin nget takin rin na a chuan yom reng to zo kang u kan lom hian chatuan adai don ni Johanna bung som paruk chang som thum pathum heng thu hi in hena ka soi to hi keima a hian in thlamuan na turin khovela hian romin inom thin nima sela thlamuang takin omru kein khovel kangam ta ati a lalpan mal som cheuro se